na ola bal fasili ale fiongol famasino yale sa they are sa after the Darrow Clark ele tulanga le voile le o sir sa ola ya miro polona fina ngalo o faitu au famasino ngal ta opune tulanga pa pena ena tal sa ola ba ya miro o le sila na matou tu ele ngata o tu tasil to sila awa to tasila ba mai pe atangia mai le to ba ile process lo to patino o ye se to fa no ta inga fo se tulo ina ia fa maonia le morianga fa sanga ile fionga fo ile fai pole ia pela ina la lena sawelo le la pata inga la pata mai lo fa sinonga ia miro ia ma fa le ia la fonga ia mai ma fa le e pe fa tolu e fa na sa le la mai watu ia ole upusa ala vai ole ai foi se ki ka o fiole mai ta e wa a to ala va ono le tulanga le wa la to sila mai na e tu tasi le fatino nga luenga le al famasino ia le na manino foi la ia foi sanga fionga famasino le se tulanga fa pena tu o le wa ia le mori mau na le alema ale la bala tuli ya tu e miro o le mori mau fa longo ele o se mori mau foi le tataula o tali ina ia to au mai foi le to e fa manatu mai famasino nga ya miro o le ia la lo vaenga le tas lima ma le tas balu o ina le ele malo si ama famasino nga e fa nga ai mau tu sia nei ale tulanga la le na to e langa ile tulanga le fa pe e ia foi le malo si ama famasino nga e sila e pe fa nga mo le mau fa longo here say evidence ia o le vaenga la le wale la pe i ata fa o mela i le lo ia le office le lo ia si o ina la le na sa no ia da ko ia la David fa ele fo le fa nga i no tulanga le ele fo ele fa nga i no fa sinonga o mo le mau fa longo sai e foi fa sinonga mo wana fa atino le va tulanga na ia ala mai cases ia la mai o le case Lucia o le case Siamani o le case o Peritania ele se case mai samo le se case mai samo pa le case na la nga e tama cha miron ang afi o le case le o le famasino o le lua o se fulu ona e pa lua o tumo lua tasi ya to mata nora na la nga ila na le foi na tau sa ili mo mataulia la case ngai le maua mori mau ia na umai la vai na ma famasino ngale le manuia la tau painga ato mata le tulanga na